ev çîroka çara ye. Evê piçekî dirêj bikim, digo zamanê dinya bû, kêsû mêrê heft jina bû, rûvî jî malxwe mala bû. Gundek heye dibe qeynterê navî, dibe qeynter li devê rê bû, zîla jî ciyê şer'ê bû. O mala badê li goyê pirê bû, kelê ciyê aşa bû. Sora jî ciyê kermêşa bû, bîmêr jî gundeke li serê gaz û gira bû, bileyder jî dibe ciyê qozax û esmer û zerî û dîlber û çehbikila bû. Înca hêja dibêje carek ji cara û rehmel dê û bavê hazir û godara, ji xeynî fesad û ewanê dora dîwara. Godibe hebû gozî kulorî gozî stûr, ji hestî û henavê Rostemê zalê zêrîn bû. Rostem kurê zal bû, zal kurê dal bû. Evana di zamanê xwe de li Îranê diman, mala Rostemê zal Îranî bûn. Di nava Îraniya û Turaniya da neyartiyeka zehf mezin hebû. Ji ber vê neyartiya wan bi parta mêraj hev kuştibûn. Ev kuştina wana çiyakî di nava her du ciya de hebû, jêra digotin çiyayê seyrangê. Her du cî jî ji tirsa hebû dinê zehf nebûbûn biçûna wî çiyayê. Got salekê li wan hat meha Sibatê, berfek li ser wan bariya, di nava wan da bû xelayî, bû celayî li ser heywanê wan. Temamê mala zalê hatin ba gozî kulorî gozî stûr, kurê Rostemê zalê zêrîn bû, mezinê wan bû. Jêra gotin ya gozî kulorî gozî stûr, ji me re rêkî bibîne heywanê me temam qeliyan, ka em çawa bikin? Gozî kulorî gozî stûr jî gazî kir gêwoyê kurê goderzê pîr, gêwo jî baş palewanê mala zalê bû. Jêra got gêwo got rabe li fîl û kirkidanê xwe siwarê, şûr û rim û mertalê xwe helîne, here çiyayê seyrangê ka birêne çiyayê seyrangê çawa ye, em van heywana vê mehê derbasî wî çiyayê seyrangê bikin ka heta parîkî li ser me bibe fireyî. Gêwo çû çiyayê seyrangê bala xwedayê ku di binê pûş da bi hostek çêra şîn rabûye û germ û rone li wir, şeelûr derketiye ser serê darê, bi 366 zimana dixwîne bilbil, jêra tewîn dike pelê çilo bûne weka zimanê karê mezin bûne. Gêwo dageriya hat, goha gozî kulorî gozî stûr, got belê, got li çiyayê seyrangê bihar e, şeelûr derketiye ser serê darê, bi 366 zimana dixwîne bilbil, bi dengek tewîn dike, jêra pelê çilo bûne weka zimanê karê seyrange tam bihar e. Hengê got li defa herbê xistin, li defa hewarê dan çiqa mala zalê hebû, got temam terş û talanê xwe helanîn û hatin ketine ser ya çiyayê seyrangê wê her ne çiyayê seyrangê. Qederekê birêda meşiyan gozî kulorî gozî stûr bala xwedayê ku dûrebîna xwe yî dax dewran li malê ji bîra kiriye. Bê dûrebîn jî nikarin çiyayê seyrangê biçêrîn. Gazî kir siyaoşê kurê Keynkavûz paşa ye. Gêncekî zehf delale di nava mala zalê da, gerdena wî gazekî dirêj e, yanî gerdena wî stûyê wî bi hostek dirêj e, ew ji bi hostê re dibên gaz. Gazekê dirêj e, xortekî zehf delale gazî wî dike dibe ha siyaoşê dibe ha dibe kurê min dûrebînê li mal ji bîr kiriye, ka here dûrebînê ji apê xwe re bîne,
هر باشن آپا خوی گورشینه ناویجناوی گورشینه هر دوربین بخوازه دوربین بینه وره لاو به دوربین سیرانگه نای چیراندن سیاوش داگریا چو بردره گوزی کلوری گوزی ستور گازی کرشن آپا خوی گورشینه گوشن آپه گوها گو آپه من گوتیه من دوربین داغ دوران لمال جبیر کریه بلا دوربین جمرا بشینه گو دوربین وای لپال اوده دالاقان دیه هر دوربین بینه سیاوش کره که این کاوز باشا کت اوده او گورشینش پاش و دریل قفال دریل قفال گورشین دعوه بردایی لیکر دعوه نباشی لیکر سیاوش گو امان گدی تجن آپا منی افتش چه نابه تدعوه چید کی کر و نکر گورشینه گو والله توی عیشی مراد کی بکت ناکی از ویگا هوار کم گازی کم خلامه دره ماله از بیجم هر بگیجه گوزی کلوری گوزی ستور جرا بیجه تا سیاوش شاندیه گورشینه و تشاندیه دوربینه سیاوش آتیه دست آویته گورشینه خوب دستی و برنده گورشینه دای خسیه ناوا مرنو جینه یا تدگیجی گورشینه یا تناگیجی گورشینه گو چوا کر سیاوش کره کن کاوز پاشا رابو دسته خو آویتا پورشن آپا خو هلانی وی لسر دب لحرده خس او دا بر پعینا اویجی گازی کره خلام دبه دری گو خلام گو باز ده خو بگیجین کاروان مالا زاله بیجه سیاوش کره کن بیجه تا سیاوش کره کن کاوز پاشا شاندیه دوربینه سیاوش هاتیه دست آویتیه گورشینه خو به دستی وی و بره ندایه لگورشینه دایه گورشینه خستیه ناوا مرنو جینه یا تدگیجی گورشینه یا ناگیجی گورشینه اوی خلامی جی دوی داری باز دا چوکیشت کاروان مالا زاله دوی خو خسته گوزی کلوری گوزی ستور او وی خبردان جیرا گو دعوا ناموسی جی زوره گوزی کلوری گوزی ستور گازی کر هی مالا زال سفری بطاله کس برا نچه سفری هر کس داگر چل حب دکتور مالا زال هبون ایکو خبردان بوان دهاتا صافی کرینه هر چل دکتور داگریان با گوزی کلوری گوزی ستور جرا گودن حیرا حیوان متف قلیان اف چه بودت بجی سفری بطاله چیه خیره جوان را دبه از بویکم کو خویه شب و روژه دبه من سیاوش کره کنکاوز باشا شاندیه دوربینه سیاوش دست آویتیه گورشینه خوب دستی و برندایل گورشینه دای خستیه ناوا مرنو جینه یا ادگیجمه گورشینه یا از ناگیجمه گورشینه حتی اثر سیاوش کره کنکاوز باشا جه نکم کس ناچه چای سیرانگی هر چل دکتور مالا زاله گوتن اف تشتی ها نراسته گو راست به نراست به گره سری ویجیکم گو حیرا قیمه منای تی سری ویجیکی امه سری ویجیکم تی ایرو سری ویجیکی سیاوش کره کنکاوز باشایه یاخن اقربایی وی گیوی کره گو درزه پیره باش پالوان مالا زاله یه تگاوا برازی وی بکوجی وی بره ما خوب که به بودنی اما دست زیر زبریم نوا هوا بینج ایرو پیوا شور ایرانیال بر ای تورانیال نای هلدانه گره نتب کجی امی بکوجی جوان را گو حتا اون نکوجن خوینا وی لجلی وی نخن نین نشانی من ندن از ایزی نادم کم هنه چای سیران کی هر چل تختور مالا زاره گازی کنه دگنج مالا زاره جوان را گوتن گولا اونه هرن سیاوشه بکوشن خویناوی لجلیوی بخون بین ورن شانی گوزی کلوری گوزی ستور بدن کشبوی ام هنه سیرانگی ام هنه پس خوب بن بچیری ام هر دو خورته هنه کشیان دکتور جوانا که کتا پیشیوان جوانا گولا و نکو اونوی بکوشن و اجوارت بیجم وی چی پلاخ تعذیب بکن لسری چیاکی وی بردن به گوزی کلوری گوزی ستور فرمانا تراکیه حتی تل دنیای ساغ بی
geret binava mala zalê nakevî dinya firayet bi kuva çiş xwe re here. Lê cilê wî jê kin tiştekî heywanekî, kevekî, kêvrûşkekî tiştekî bikujin xwîna wî lêxin bîn nîşanî gozî kulorî gozî stûr bidin em ê herne seyrangî. Evan her du gence mala zalê çûn siyaweşê ji odê derxistin wî birine navsera çakî cilê wî tev jê kirin wî çîp lext ezî kirin o jê re gotin here gozî kulorî gozî stûr fermanê te rakiriye gere heta heyata te li dinyayê sax be gere tu bi nava mala zalê nekevî. Here dinya firayê ji xwe re here bicîkî we. Ew lê xist ew berê xwe da wî cilê wî jê kirin ew hatin wê xwînê nîşanî gozî kulorî gozî stûr dan ew lê xistin çûne seyranga xwe ka em werin li ser siyaweşê kurê kênkawûz paşa ka wê siyaweşê wê bi kurva here wê çi bê serê siyaweşê. Siyaweşê terkeserî dinyayê dibe diçe di bajarê kengê da derdikeve bajarê kengê bajarê Elfesyayê Papî Pîşen e. Mazinê Turaniyayê İranî û Turaniya jî zehm mêraş hev kuştine û çûkete nava bajarê neyarê xwe. Naz jî nake. Got millet lê hate hev goya evê teezî ji kurva tê evê teezî yekî çakêtê xwe jê re avêt yekî gomlekê xwe avêt yekî pantorê xwe avêt şalê xwe avêt got cil li xwe kirin dest û pîvî girêdan kuro tu çi kesekî got ez siyaweşê kurê kênkawûz paşa me. Wala ji xwe re terkeserî dinyayê bûme ji xwe re li eyşekî digerim. Xeberê dane Elfesyayê Papî Pîşen mazinê bajarê kengê ye gola yek ji mala zalê hatiye hal mesele ev e o dibe ez kurê kênkawûz paşa me navê min siyaweşê. Dibe wî bînin wî dibine meclisa Elfesyayê Papî Pîşen Elfesyayê Papî Pîşen jî heyeteka wî heye. Heyeta wî jî heman, Qereman, Qereqan, Gurovê Zerêk, sî û sê biran. Ev heyeta Elfesyayê Papî Pîşen e. İfade siyaweşê digire siyaweşê jî jê re dibe wala ez siyaweşê me ez kurê kênkawûz paşa me pane naz nake ketiye nevan nizane neyarê wanin. Til çi digerî dibe gozî kulorî gozî stûr li min hatiye xezebê ji xwe re terkeserî dinyayê bûme ez jî ji xwe re li eyşekê digerim hema nanoziko jî hebe ez ê ji xwe re bişxulim xwe xwe dîkim. Elfesyayê Papî Pîşen bawer nake jî. Gazî pîranê dike, pîranê remildarê wî ye. Dibe pîranê dibe were remila xwe deyne evan me gencekî bi vî awayî girtiye o dibe ez filan kesim, kurê bêvan kesê me. Ka gotinê wî rast e nerast e. Pîranê remila xwe datîne li remila xwe dirêne pîranê jî dibe hor, mor, bi çermê çêleka sor, bi simê kerê reş, bi textê mîr alayê mezin kim ev sonda Turaniya ye. Dibe rast e, navê wî siyaweşê ye, kurê kênkawûz paşa ye. Yaxin eqrebayê wî gêwoyê kurê goderzê pîr e, gozî kulorî gozî stûr lê hatiye xezebê terkeserî dinyayê bûye heta heyata wî sax be naçe nava İraniya lê belê înca ûn bi qîma xwe ne ûn çawa dikin ûn zane. Dibe baş e wî dikin çayciyê nava meclisa xwe. Çaya wan çê dike dide wan qîzeka Elfesyayê Papî Pîşen heye navê wê Gulşen e. Qîzik jî mezin bûye hatiye zewacê edetê Turaniya jî ev e kîja qîza ku bê zewacê wê têkeve pencerê wê sêvekê bidine destê wî wê gênc ji xwe re di ber wê pencerê de derbas bibin ka aqilê wî kîja gencî bigire wê sêvê li kîja gencî xe wê qîzê bidine wî gencî. Ev jî delêlî derdixine serê cîkê bilind delêlî gazî dike bi aparloyê dibe hay hê wê Gulşen
قیزا الفسیای پاپی پیشن هاتیه میرا و بدنه میرا صبی و تیکه و پنجره هر کسک شخورا برا جلی خوی نول خوکه و ورند بر پنجره ویدا درباس ببین سیوا خلکی خوی گرشن بدنه وی گازی پیرانه جید کن دبی پیرانه کاوره تدحق گرشن دا چید بیجی پیرانه جی دبیجه دبی الفسیای پاپی پیشن دبی و گلشن سیوا خواه لیکی نخرستیان بخه یکی نه او بخه لی تبقى مکی تقیزا خو ناخی پنجره تصبه و قیزا تسیوا خو لسیاوش کره که این کاوز پاشا بخه تی رابی قیزا خو بدیی تی پاشی که سر زاوه خو جیکی و باجار کنگی ببجی طولی هسپی مالا زاله رابو الفسیای پاپی پیشن به پیران رخیدی گو راب سکتر ببش دیوانا مدره گو چوا ازه قیزا خو بدمه و بزاوه منو چوا ازه سری ویجیکم نخوات تشی على توجید ویجی پیرانت خیدت شه دچه سیوه ددنه دسته گلشن در تخنه پنجره تمام باجار کنگی یاشلی او گنج تف کو دیکه کی ویجه هبه مریش که ویجه هیا فروتیش خورا دایه بقرواتک بقوندرکی بگومرک الخو کریه دبین بلکی هما گرشن سیوا خول مخه ام بمن زاوه الفسیای پاپی پیشه و هیا تجد قارشی پنجره دا رونشتیه الفسیای پاپی پیشنه همانه قرمانه قرقانه گلوه زرکه سیو سی برانه هیا تب رونشتیه و ملتی درباز و گلشن هیچ خورد پنجره دا لوان درینه سیوا وید دستی ویدایه بالا خود ده چای دخوازن گنجک جبنی خینیه مالا باوی ویدرکه تبسید دستی ویدایه لی گردن وی گازک دریجه خورت وسا دلال هی گلشن چاوی وی بوان نکدی گلشن رادبه چواد که گلشن به والله نصیب من وهات کته بن خینی مالا باوی من گلشن ویسه ویل سره سیاوشت خه سیاوش سره خو بلند که درینه کو قیزه که سیاوش سره خو دتاوینه لیبله هیات جدید و الفسیای پاپی پیشن جدید دیکو گلشن سیور سری ویدا هنکا قبول کر هنکا قبول نکر ور حاصل جارا دوا دیسا گلشن سری ویدا جارا سیا دیسا سری ویدا باوی گولا ازی بدمی رابو گازی سیاوشه کر گوبا قیزا مسینا قل سیوا خور سری تدایه ازی قیزا خو بدمته لی روژا حوجی ویدایه سونده گوتیه تگره کسی که میرانی نینی بیرا خواه جنه ایرانیا و تورانیا چاوه تا کور کنی گره میرانی نینی بیرا خواه به دوقا تاشیه چاوه تا درخنی دوقا تاشیه دووه تاشیه یعنی او جی سوند خواریه گوتیه از میرانی ناین مخواه دبه امه گرشن تا مارکن دبه حیرا دبه تبدی خاطری ویه که خویه شو روژای مال میراد به انکام خویی کم قیزا خلمنکی بلا تکنه که گرشن لی مارد کن خیلی یکی جرا چه دکن و هست با که شوره کرمک جرا تینین کاری سیاوشه دبه چه دبه نیچی سرس به چه نیچی حتی ایواره تش خورد که با کیف و حنکا حتی دهب زارو که سیاوششی چه دبن چه دبن روژه که همان قرمان قرقان گلوی زرگ سیو سیبران هیتا الفسیای پاپی پیشن لحب دجوه دبین این دی حیاتک جدستی سیاوش اجمارا نما که ام فسادیه که دناوا وی و خزوری وی دا بکن چکا ام برکی بکن که خزوری وی بکوشه ام جرحت کاغذکی لسر ناوه سیاوش یاز دکن دبی یازان سیاوش کره که این کاوز پاشا او ساین گوزی کلوری گوزیستور کره روست مزاله زیرید او گیوه گودرزی پیر باش بالوان مالا زاله اسلاوال ود که عجله روزه که ورنه باجار کنگه امی بسر باجار کنگه و بگن ازوای بومه زاوه الفسیای پاپی پیشن و امی لیخن باجار کنگه بسین او وی مکتوبه یاز دکن ددنه دست زاروکه که 4-5-6 سالی
o jêra jinek pere jî didinê dibe têbê jî siyaweşê daye min ji xwe em nahêlin te ceza jî bike ji xwe heyet emin û belkî serê zavê xwe jêk. Vî Kurkî dibin çin dîwana Elfesiyayê Papî Pîşen tevî vê mektûbê. Mektûb dine destê Elfesiyayê Papî Pîşen. Elfesiya mektûb dixwîne. Elfesiya hema di eynî deqê da fermana serê siyaweşê radike dibe gere îro heta êvarê serê siyaweşê jê be. Palewanê wî derdikevin û edetekî wan jî heye însanê ku fermanê wî rakin polîsê nava bajêr qolkê sor dixine milê xwe diçine dora mala wê ew mala ku wê fermanê wê rabe heta wî bigirin. Diçine dora mala siyaweşê Gulşen tê dibe ola fermanê hineka rabûye çe baş wan dipirse ji polîsa dibe xêr e dibe ola bavê te fermanê serê mêrê te rakiriye gere em serî wî jêk. Çima dibe em nizan. Gulşen diçe ba diya xwe digirî ew diya xwe te çin xwe davêjine Elfesiyayê Papî Pîşen hêviya wan qebûl nake. Werhesil dimîne heta êvarê Gulşen jî ji xwe re digirî bi madeye siyaweşê ji nêçîrê tê Gulşen dibe siyaweşê dibe Gulşen dibe xêr e îro tosa madeyî dibe çi xêr e dibe ola bavên fermanê serê te rakiriye hetivan polîsê qolkê sor milê wan da tu nabînî dibe belê dibe çima dibe ola bavên fermanê te rakiriye gere îro serê te jê be. Ew dibe ax dibe Gulşen ola min bixwe kiriye. Dibe ku min roja hewil ji bavê te ra son nexwaribo. Min negotiya jinê îraniya û Turaniya bi doqa taşiyê çavê min korkin jî ez mêranî nayîn me xwe. Nexwe heta bavê te serê min jê kira min ê nîvê bajarê kengê bida erdê lê ez bi xweyê şev û rojekê min son dixwariye ez son da xwe nayê me xwarê ez destê xwe jê ranakim. Bila hema serê min jê kir. Gotînin destî wî girê didin wî bin herin ku serê wî jê kin wisa weka 4-5 metre dûr dibe got vê misada we hebe ez gazî Gulşen kim wesiyeteka min heye ez ê wesiyeta xwe jê re bêjim û serê min dîsa hûn ê jê kir. Dibe kerem ke gazî kê dibe Gulşen dibe ha dibe Gulşen ka were wesiyeteka min heye Gulşen tê dibe wesiyeta te çi ye dibe wê vêga min bin serê min jê kin ti jî misîn bîne were bide ber xwîna qirika min gava ku serê min jê kirin wî misînî ji xwîna min tijîke bîne li vî kêranê nîvê odê daleqîne wextê her çendakî carek li wê xwînê birêne gava ew xwîn di wî misînî da keliya te zanibî mala zalê bi min hesiyane wê bên heyfa min hilînin lê wesiyeta min li te te her du zarokê min bi wan bidî naskirin bila zarokê min nekuşî. Wê îlk ewil jî wê gêwoy kurê goderzê pîr baş palewanê mala zalê wê daxilî bajarê kengê bibe guhekî wî mînaye lihêf yek mînaye merşêk bi ser hespêva bi erdê va dikşîn ti hengê van zaroka pê bidî naskirinê bila zarokê min nekuşî. Gulşen jî divê baş e. Gulşen misînê xwe hiltîne pêra diçe heta ciyê ku serê wî jê dikin. Ku serê wî jê dikin Gulşen jî misîn dide ber xwîna wî misîn tijî dike Gulşen hê nagîje malê misîn di destê Gulşen da dikele. Gulşen dibe wela eşareteka wî va pêk hat di eynî şevê da di eynî ku serê wî jê dikin gozî kulorî gozî stûr kurê Rostemê zalê zêrîne di xewna xwe da dibîne ku çawa jina wî îftire li siyaweşê kurê Kênkawûs paşa kiriye û wî birine serê wî jê nekirine wî tehezî kirine berdane çûye bajarê kengê û li bajarê kengê jî neyara serê wî jê kiriye. Tamam di xewa xwe da dibîne ku jina wî îftire li siyaweşê kiriye. Ji xewê ve di ceniqe dertê derê çadirê dirêne ku çerxa felekê çep digere. Çerxa felekê jî ev hinek stêrk li esmana hene wisa dirêjin ji wan re dibêjin kadis. Çerxa felekê ew e. Wextê ku dirêne çep digere înca xewna xwe bawer dike ku belê serê siyaweşê hatiye jêkirin wê înca gozî kulorî gozî stûr wê hewar bide
mala zalê ve tamamê mala zalê li hev bicivin ve bê gazî ke her çi tıxtorê mala zalê ve bê we siyahoşê nekuştiya hal û meselê siyahoşê ev e gere me neheyva siyahoşê. Em ê endî al vê derê bibirin çîrok dirêj e çimku zehf dirêj e enikam tevbêjim û çîrokam hema li vir çûna bi dal û deviya rehmel dê û bavê me hemiye.